Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Hatu pikwa bagi janjong pikin kuit bah benar kam da ka Oswell su kila banyo na barok kidukan. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, hinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na banta ke jingkuli ke jingseo ka baret but hila ban legu ban kuli da ke education loan. Hila ruban syukola ho number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan, arn riwe kandai pra. Ka Ophis yung Superintendent of Police ka West Jaiñtia Hills District hak arpu atrik Julia Arja apulai kala Bteng Ïalap Pyrshah ya jing khayi ba jing di drugs kum shipinta jing rakhe ya International Day Against Drugs Abuse and Illicit Trafficking ya bala jurkhe hak arpu atrik Julia hashitul ka perthai da jing atrai lam ba mi mintu Community Social Welfare Association la pelong ke jing lang penchai pai ba halo ke jing ma Drok halat wa ijar umulong da jing sanran lang jong astan wa he snong wa ijar ba lovely shala bagi de khot kami mintu Community Social Welfare Association ki kan thop ya kong bi sumer uba h singkon ringka ke jing lang officer jong ka jowai police station uba s manar uba je khan umulong police bid house hakani gasngi la samru ki kot lingdop shaki pat ba nong let nong wan bala penchai kumlu ban ya khuntma Pyrshah eu Drok manusia, budaya oleh manusia. Liba nak kawas tamai senang wajah. Ibu sinju, yo kemigi ikna purnai nawa, kan yo kemigi jo senang lagi. Yo mandai senang dikeruki katni the M repair. Jadi yo bukla tamjo dam jegita. Liba ini ongi tak pergi tak. Liba amaru bersih kujung kesem. Kam juga kemai ketika ikan goyok le hap baik jogrok karo kam te jadi por nasnaw the M expert da punche nasnaw ni por up yang ni ke program M kam ha nei beta kyonga kyong pi wat kam jo ki khon dik pi kyong i wat kam jo le kalau wei yong ke chnong ke tau wat kam jo ke jai pur kyong i We project for the sponsor is the Kamikmia AIDS Control Society. Kete toko emisilon. Haywa kamanu yarabi ya kini kikena kikan kiti kitiu pernah yanga kiyangsi kiwadengop ha kini kitinggi usi. Apa kini artis EI ya kiterwes repair. Emi project director wopelai yang project Brokwi. Emi program manager, Emi doktor, nurse, counselor, waki outreach worker. Bon kena kewaduan masalah, waki counselor, pak kening office yang i. Kecing krek yang i tak kaman, wali thok ya kini kena kewadengop, ha kini kecing kan Drok, walau ini kete, counseling, menegiti senap, wapasnya kau ini, jauh menjual menjadi apa ini Ophis yang ini. Bukan kena tuan miki, cah cik kenang wajau ini udi jauh ni duai, yang lagi na itu kejut, buat maki. Ini kena. Tak hanya sempi, jenjung sempi, diperlu dipelajar yang si tasnya bahan, kecing kerjaan iki, ya rab iki, wanra iki cai, jauh iki, ya kecing selok, jauh iki, wanra cai bahan. Lengba kata kecing siau kai, wah, yang di Drok siau kaki perang, kaki tu kinong tem. Lai por kisngi kadang sedang di hayong lesem mbutip ki dang senia ki dang yo umcna moisa karungai panjis pa yo aspa
panas pak yo sabspa te dang poho kate kati kabam handai kadang lai kisi dang yo ki uper kamjo le plus sa kate kamet kapal le menu mian wa chai lene wa sawang kamjo mani menjua te kata kaya hawaro kiniang nengkong kita ko ya ka mental war kita ko ya ka physical ule kita ko ya ka social wewa iwaso iwam kamtam kita ko ya ka spiritual ile amai bi kita ko ya ka mental kayonga kita ko to wa eti por na mende perkara yi le de perkara nai won yo paisa yo te drop mana percaya di yang ni dua, dan sedang di mem kami awak wa ya jini rab anong ni dua. Di project di dua office yang di Drok di bango di awak kiat mana poimet. Tidak ko ya kesini yang di mana wujud di mana wa kerni kita berkibentah. Zaman dia direktor, dia pelai kini ke projek wa, uman buru yang akan ter, orang yang ni, kami baik Islam dia ni. Saya pernah pernah ni ter, pertama udam, jadi tempat ini dua yang ni, saya mahu ngasih wa ini ketinggalan. Kita tak, kata mesin wa ile semen, kata mesin roasting, kata orang tu highly willpower yang semen awak orang ni. Jadi bukan ini dua yang mengutak dari MG sistem dan sedang ikinya di MG. Ada yang sebenarnya penhiara saya kepra MG, penhiara saya kendro MG, hampir teter hadok ni kesini. Dekat tu di mana wa memang di Drok kamu dan nyap rapnem memang tebal kawan-kawan tidak sendiri. Cuma wawan di unu dawai, wawan telah seperti yang kami o ebor emensen itu blok tu dah ngop how Drok. Ham Drok jingkermen ya kipe kipai ya kipe yu para ya kipe senang pertau. Kual ada kita kena di Drok le. Ketujur ya pi wawan mi cekmat waham saram ya kan ni bah gani yang to gajing le gayong pi gani to kam ong gajing pencoy yo wi pu wi manbru yo wi pu wi kunro kelot wa udah mok dengok lagi ni gajing di daham ong wa to wa ngaper ne ti wi ndrai gani to gajing bakla yo wi pu wi bru gajing kela to chong nga pi de ihi kitkia le ihi kuat sikit na mensin le ni le em sikit kata ka ong ki ka willpower le ni ka strong willpower ma gajing kucing mut kuas kam wara ini tak dewaye langba gajing kercan lang yang kibe kipa yang ki prachnong pertau yang perlok perjor wa yes kiat i odam yang drugs kam ada kana uli perlok yang i ini haperni yang i dah ong mata umulang lam ong mata juai lam nek gajing di drugs ku ong i wat nak kinong kendong tam nak kinong kendong le por drugs te kini gajing di yang drugs ko kamu api pak daga mesin ko kuat di reda am ka pressure ni one daga jing daga jing siao pahala wan bo gajing di drugs ni ba kami kuat di om kamu om ni perlok tene udah mat yang gajing di drugs mo kam i ki om pamu mat itu drugs intim ki kata ga om gi kahai usiao ki kat ki membe kat ki siem kat gitu kinong ruai ceri pareng usiao ta boleh di drugs mat kapte te am kini ki perlok no siao tok pakla om kita chon mat cisin rene jing mat cisin yo ngom gi jadu ko om yi di bukla in rene ba kami ganti ke message lama kami ke program open money ini baik am ki perlok jiwa we are to sial je ko khobor usia bahabi wan itu untuk dawai wadai makna ho yo heta office yang kini ki perlok yang i ta juai kena ulai pinyo di Drok